Ogu okuza kwatwa nobu mukuru w'entebe ya katano abiratayire gomborra ya Rushasha okureba sente ziri kwingana miliyoni 59 okuruga mu road fund hamwe na Uganda Wildlife Authority zakozire okurambura kwa chairman kushangire ngu tine cyakozirwe ahishomero ryaberiyine kwombekwa hamwe n'enguti ibire zabezine kwombekwa kandi sente ha account zikihwaho cyo kubanza harimo kuhangusa urugudo rukaba 7 meters wide ecya kabiri hakaba harimo kugira ngo ukore bush clearing ko ibinyasonora byamezero ku rwo bwirobo ecya kashatu ufite kamaramu then ukagicompactinga two engineer so hatumuriye ibyo byona tuyo washobora tukagira tutakatandikire project reka tubanze tusitame tumanye eze sente zaza gukora kinaki ahabwe sente zitwi then kuture twakora hweki hasigara kinaki konkanti tutukumanya no burya urebe nguyizana greda yashara yagenda tutukumanya hasara zingayi hasigara zingayi hati ntukoro mwirimo niyo tunakubye nifaye katuje ngo hakabamo erazi omu procurement bagikora gikonka quality bagicompromise kuko zande bizibya government nende kusuka sarabu tukamwitaka suka sarabu mu rundu gumwe duceza tucumbika omuhenda bondi kuko tunureba bubaka bw'imikizingo kuko kono imbeke kinte cyawuma Akwatsirwe ni Innocent babwetera kandi agerezeho kushobora kuyakoresha sentezi bitkubire kuri yo kutera entama hatine kiri kushoboroka doti nakaje byurdingeje we can correct it tugitebe kanise ezumbute mwana tajire kubaho urwanzu rwinje munonga na kinaki no afande we cannot come here to waste time. This man should be arrested. Mr. Chairman kankusobora mukuru w'entebe ya katano arabwira abakozi ba government okwetantara koresa ku sente ezentunguka ku rwo mu government bakwasite za government zikozese kurungi wazikozesa kubi itwe amisho abataka bagazuye bamba mayicu kugenda mu misho Isingiro district ekine kizibu cyenguto omagombo ragona gasha kwa Ruth Nuwamanya.